Athouba Ngasi di mayam na kauna ki bagong taure Athouba na ko'y naloram ba tawdang Ngasi di mayam na kauna ki bagong taure Adubu ay ko'y Ningsjingjari ay ko'y giming chat kidama Become the kind of leader that people would follow voluntarily, even if you had no title or position. Epudo pakang manakang siya no. Pamuba hey traba atoy ba nong siya katok pa na nasaruk ni mapari. Epa epugilik lang ukay pa.